This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours. If we don't act Now. Littering is ruining our lands and oceans. literally, It's killing marine life and suffocating ecosystems. polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part, It's not too late. we can work together now. For a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow, today. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Are you done, Cuz? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce feel with Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Emma, why? Emma was sauce falolo for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Vihanas Limited i sale ufi. O lo whaatawina ai pupepa mo so o se wha moe moe whaale ainga. O lo mātou whaatawina atu fo i tā penanga mo le ngao sia ino keke. Maua fo i tau whungala au ma tā penanga mo maliu e pei o polokalame mapine. Mawhai ono mātou lolomi na mitiafu maipu mo so o se wha moe moe e pei o whaipoiponga aso whanau maisi. A fio mai nei loa i le Hanas Limited i sale ufi mana o loa wha amali loto. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a fia ia unga le fulu masani. E whautuaina le whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mamali mai temi uma. Whai lo tali fofonga i temi uma e puipuia mai ai i si tangata. Ia e nofo i le whale ma ia lava le malo lo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E wawei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e ni aonga o fulu. Tau mawhatatau, ma ia tele le vai e tau mawha. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na whautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi o le fulu. Mo nisi whaamtalanga, whaafso tai le matanga luenga i le ono o po le valu se lau ono whawha o. Atalo fatu mfafelo yatu pa iyo Samoa e misi puleanga whake po Samoa pia ila mai mo mai nene fiafi. Si whapoponga nini tato talo tautai aso lua aso tolo te se mai wafelu wafa. O le so o le asfa malu o sangato whananiko savelio. Talo tomua o le so ni whata inuina ai ila ngā tongi ane aonga tūlanga lua sangato te sia i sa fotu la whai. Na vea ene talia oa mo si whapoponga.
E lei tu mama ina fo i sala fai au le lei aso fa penei. Na moli mau ina fo i le tātou porkalame, le fa moe moe o le aonga tūlanga lua sa ngata telesia i sa fotula fai, i le tae au na leila. O mātou i sala fai, pe maua se tūlanga pele ai, a o le happy a le mea tāua. E mo moli le whaafitai tele ma le whaamalo, i le fionga le tamai te isa pule a onga, le fionga sister to Lily a Ping, whaapea le wasenga o li ima tamai ta i whai a onga, o mātua ma le lau mua. Ai whaapea fo i le whaamalu malua le fionga pa tele si o lo senga te vanga sua, o le tamal mata ngā luenga sanga to lui sa fotu la whai. I le ono sa i ma le whaamalu losi, ua tau manui ai tau ma whainga o le nei tau sanga. Ene taliawa mo le tautai. Ua tawalunga foi le nei tau sanga whale awa onga i asangata Maria i Savalalu. Na vea ene taliawa mo se whaupoponga. O le aso ana nafi, na o sia i le taulanga pa ia o le misasa i le malu wha aki e pikopo Maria Immaculata i molivai e pia. E tawalunga ai le nei tau sanga whale awa onga, a le a onga asangata Maria i Savalalu. Na whaatumulia le malu e le ngata i le lau mua, o le vasenga o ali i matamai ta i whai a onga, ai whape fo i le lolofi atu o mātua maainga i le fia a wai. Ma si i whaatasi le vi inga ma le whaafitai i le tua, o na ua whaai uina le neitau sanga a onga i le manuia. Ai o le so, na iloa ai le aulo i le afi, ina ua whaataunu uina le whaauunga, ma lau uina tongi, ai maise o le sele ina o le fua na lulu i le tausanga atoa. O le sunga i whaia onga ia tio patolo, na sau noa e whaafei loa i le mamalu na awai. Matu ai, wo ma au mea mamae ale ne yaonga. O le upu moni, ele ma whaia le susunga le tamaitai pule, ma le ainga whaia onga sa ngaruenga. Pe ale ailo o tau tau au so, ma lo o tau lima whatasi. Ale ua api le uri le tafo launga. Ua ifo foi le tau lau mea i le nei tau sanga. Ma lo le alofa, ma lo le soifua manuia. Ona so lea mali te talo a mata, na saunia le fionga le tamai te sa, le fionga sister Pesio. We praise and thank you for the gifts of this school year, 2024. It has been a time filled with grace and blessings, with challenges and opportunities, joys and sorrows. The days have passed quickly, O Lord. The weeks, the months, the school events and activities, the exams, the breaks and assemblies, all have come forth from you, O Lord. While we trust that your purposes have always been at work each day, sometimes it has seemed difficult to understand and appreciate just what you have been up to in our school. Na moli mau ina fo ile fo a ia le tausanga valu lua afe lua wha mo le aonga. Ai le tawalunga o le aso,
e toa tele vala aulia, ai toa tasi e filifilia. It is with humility that I represent my Level 8 sisters for 2024 to present a token of our appreciation and an extension of God's love through a donation collected through our collective efforts this year. It is a tradition for the Level 8 students to come up with a project or a financial contribution to the school that has nurtured and educated us both academically and spiritually over the years. This donation is therefore our shared commitment to supporting St. Mary's School Savalalo's motto today and tomorrow. Umaaria Olotsayalo. The work being done by Level 8s this year is nothing short of inspiring, juggling our schoolwork and our social responsibilities to our school. It's a powerful reminder of what can be achieved when we lead with compassion and determination. Na wa ia le whaafiafiai na o mātua maainga i le taunu unga o tau mawhainga alo mawhanau i le nei tausanga. Third Ducks in Year 8 St. Mary's Primary School 2024 calls to Chingua Kiao. Chingua. Second place, Second Ducks in Year 8 St. Mary's Primary 2024 calls to Rolia Vaulico. And St. Mary's Primary School Ducks in Year 8 2024 calls to Hingua Kiao. Congratulations, girls. Ene taliaoa, mō le tautai. Whaawau pēr le langolango a tama mteni tuai le kolisi o avele i au kilani i le seleselenga whanawa onga le kolisi i le nei tausanga e ala le mea alofa i li maafe tāla. Katalina Tovia mo se whaopoponga. I li maafe tāla le se le ni tupe ua tau a oina e le asosio tama mteni tuai o avele o ua mau i au kilani New Zealand mo whailonga ala mo whanawa onga le kolisi. O lea se le ni e mo whailonga lava ia tāpena ina le asosi mo whanawa onga e se ai whailonga lo o tāpena ina le pulea onga mawhaia onga e pe ina whailoa le awhianga le pulea onga so o alo o tila so o alo. A o le whailonga selin usa atu whaatasi le kesa ia e presenta a ko paukilani launga tongi tas e limafe ia whaatasi ma le ipu mo le limafe lea e vai mo le sidia o le iwa e tau le suto. Whailoa whairasi le asosi mai au kilani o lea limafe tāla e mo whailonga mai le tūlanga tonuanga i le tūlanga mua mai le bisenga ibanga i le masenga sfutolu. O le pēna iai le whailonga mai te usanga sfutolu, sfuluas e saulalo. O le tūlanga mua, e lima se lautala, tūlanga lua tolu se lautala, ma le tūlanga tolu. Ia, o le se lautala. Nau ta ingo le asosi, ia whaia pēa so la tau saur kolisi, sau la tau mawai le poto, ma le ata mai. Le nau ta inga i ne mesa au tau inai, ua matu toi le nonofo foi mawawai le tūlanga mo le atina ina o whanau. Ai masil te minei male anga ia tu le mana isa ia teimi te usanga i tele uto nai ili fengo fie teimi le tu lo fa fu mai le tunu teimi le te usa ili male le mau se me al ne te usanga le mu fentu le mai tama fa na usa o ta wina i Nicholas o le so son tele le na o lo ia o fitu ai ne te usanga o fa tino le so si le fa moi le nau ta inga le pulea onga male lau moi ma fa ia fa na o lo fa mani ina ia fa ilonga Papea whana wono o mole mawina le afso swani o na whaatino o mole lumana i le lau mua. Talina Tovia mole tautai. Isi o tala, i o ina e Sofia i kina asio amen no na molianga o le umia whala au whasaina o le aisa. Katalina Tovia mo se whaopoponga. O Sofia i kina asio amen, luas futotau sanga mai vai vase uta malufi lufi. Sanga i atu e asilo na tau lua o lo olokaina i le whale pui pui tani malala. Ile asolus fultolo November no o lo fa. Masa ia umia ni atu sipila iti o lo ia ile fala au fasaina o le aisa.
I lea taimi, e tūsala na mamafa ma le o te si fitu se furkalama, ma sa wha moe moe e tu ina atu i lona to alua o lo i te tono to ese. Pe taisa whatino ina se ake maasani e leo leo le whale pui pui, ma mawai a whala au whasaina. Sa su e ina e leo leo ma mawai nisi foi ato sipi se lua i te tono lana ta avale o mōni ai noa. Le whangaina le amta au puilo ma le whamisinonga e le iei se lo ia na tūla i mo Sofia, ai sa ia i o ina lona mōnianga. Ma tu ina atu san talsanga le whamisinonga ni ia tatalai o iei tua o ne la isa ise va ia lana whanau i to lua. Na te ena le awhianga le whamasino ia fe pulea ai Amber Rosa Roma le talsanga o na sa le ima fau lava Sofia i lana whanau i le taimi sa ia solia ai le tula whono. O lo tau fia pea Sofia le va inga leo leo e tali ai le asa sfulvalo te sema e toi whafonga ina ala na mta upuilu mo le whamasinonga. Talina tovia mo le tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Se whapoponga le nei talo tau tai man Pasifika, Katalina Tovia mo se au telenga. Tala whalapa se whaliunga le nei o tala man Pasifika, alo ripatia mai le teo whawa malo New Zealand, pai ona winatu langa malo se company e Uncle Johnny's. I tala tau mua whaania le min staff al malmalu le official vai fafo Vanuatu ia Matai Jeremiah, ngā luenga whawai taimi le whawhita oli numero tasi lea wo whea ngai nei, ma le ati na ino le awai te tono le atu nuu. Nei ata ua le toa telo tangata Vanuatu o loo malanga atu mo ngā luenga whawai taimi au te talia ma New Zealand. O le toa i titi foi leo tangata la tau te ngalue ina le ati na ino le awa i te tono le atu nuu. Ma e te tau tangata whaifa to anga ono la tau sila fia o loo iai le maketi mo le awa. Ma e te tau mo le tō maati na ina. Peitai mo le whaawawino le atina e mana o mia tele tangata la tau te tō ina peitai. A whai wa whaawawina pea le malanga atu tangata inga luenga whawai taimi. Io no avea lea ma whaawhita au le tele i whai whātu anga. O Vanuatu e au fia ai me Samoa matonga. O atu nui o loo toa tele o la atu tangata o loo ngā lulu inga luenga whawai taimi New Zealand. O Vanuatu e o atu le sefulu ono awhi lua se lau lima sefulu. Ua malanga atu mo i ngā luenga. Mai le asa mua i ula i lua awhi marifitu se iau mai le asa toru sefulu i uni lua o lua. O Vanuatu o loo pito i toa telefoi ono tangata. O loo ngā lulu inga luenga whawai taimi au Sitalia. Le awo o atu le ono awhi lua se lau tangata whainga luenga. Mai a iuni lua awhi sefulu iwa anga ia me lua o lua wha. O wharia foi polenga o whai whaeto anga i Vanuatu. Ona ole le lava o sapala i ole awa anga i maketi fafo. Ona ole uti o la tau e tuto ina. Ripati o le a whai se whaetala noanga ma le malo ma le au whai whaeto anga e tala noa ina i le a whawhi tauli. Ripati o le tatala ina i o le tapu sa whia ngai mani u Kaletonia le a sa amata mai na uali a e vesinga le masi no me. Whali ar komisino Farani ni u Kaletonia i a Louis LeFranc o le a wata tala le a tapu peitai o lo iai vaenga o lo whaasa ina pea mo le saunga le mu. O le atapu sa tapu ni aina o whanga whaitele maua unanga umamele se fururua i le pō anga ili lima le tai au. Le a sa whaasa aina aile whila ua inga o la au malosi ma mea tau ma isi mea tōtino e ono whaonga aina ma abea maupenga. Mea ui wata tala le atapu lo iai nisi o vaenga i leo te tala ina e au fia aile au tuli manu le a lato te whaonga aina pulu whana e o atu le lima se fulu le maasina. Pau le whana o lo whaatanga ina o whana e whaapapa i ta alonga. E whaatoa te talaina le atapu i le aso 5 Januari lua o lua 5. Tala i el Pasifika mo le ni a fiafi tau whaasaifua. O se whapoponga le nei tala tautai i le soifuanga le Kalesia Katoliko i le lalolang. Charity tuala le Mesio mo se au telenga.
le puleanga whakipi po Samoa pia o talo tuliponga le Kalesia Katoliko mai ima o le lalolangi. Mua itala, whao o se whi au tāua mai a Pope Francis a ngā i se whongatanga na usui e Roma. I le whapea mai o lo o a fia tele a tunu matitiwa i suia inga o le tau wa alanga tatau o na ngā lulue whaatasi ia i lo tātou ke lope. Tusa ima reporti mai malo o whaatasi le mtanga luenga tau po klame mulisi usi o manga e le tolus full paseni o tangata o whae o lalangi o lo o a fia i ave vivela i le umi e luas full waso i to tono tau sangata itasi. Mai se semina o le aso luas full walo masina tenei sa whaatasi e ile no whanga i Roma sui o Ampasa o Cuba, Bolivia ma Venezuela o lo o ilwa inga pa ia. Whapea nisi o kātinali ma sui whiwhilia mai a tunu esi sa whatalanoa ina a fianga o si o manga o lo o whaawau pe le tutupu mai o whaalawilawe whaanatura. I le tusi atu o tamatup sa i sui o le fono lana lapta inga o no sui ya i le tau o lo whapea mai ai. Lo matua ia a fia ma lo au bito ma titiwa ma o se whaelo ilo e le mawhai o na natia pe teu e whaafolinga iai. I se sanoanga mai a kātina le Robert Francis le Prestina le ofisa o tamapa ia mo le komisi o Amerika Latina ma le matanga luenga mo epipo. Lona manatu o le tangata i le tatau o na whaamalo sie se isi. Ai ua tā le taimi minoi mwhaanga ioi e ngā luenga mai whaupunga a ngā i whaatinonga. O le tali ia lu i tau tatau o na whaawai mai lunga o onga whaalawe tele o le whatuatuanga le Kalesia. I whaapea o le tiute o tōwhia i tātou e le atua le tangata o le tau si mea i le whoawhanga. O le ngā luenga i le vāwsa ngai ma le whitalia inga le tangata ma le si o manga le tangata ma le natura. Whapena i le pitola au i le au nanga mai le ofisa o le Vatikano. Lana langalonga sua i atina ai ia putiputi lo tātou apitanga lau tele ia nanga luenga whauina e whaonga le ele tise e ola i malo si anga mai le la ma taa vale ola i le ele tise. O lo ua whaatino ia whanaunau ngai pui ai lo tātou la langi. O le mau a se sui na whafonga i le fono le COP29. Pe whape whea on tātou wau tilo i aso o ilu mātu, o le aso atai au e tuwai leo o atu iai mō lapta inga whai, i ngā luenga sa tatau na whaatino ina mai aso e fia o atuanai. I tala whaupopo, whaasoa mai a kātina le senari whapea, o tatono suria o tau mō atu se whaamoe matangata na o le fia sosola ese o manana o iai. O mate se whaamoe te tono na malo suria. Paule mana o ngau tangata o le fia sosola ese o mai ele se fulu whao tausanga i tawa o le soifua matiwa o pūlenga mai isi o le mafui e na tai ai whaapea ngalu fōi i tua ingo se whainga whai i tūlanga o mai e na tā ua mai a kātina le Mario Senari. O le sui o le tamapa ia mo le atunu i le umi se fulu ono tausanga o tausia le whaapotutonga. Whasoa ngai le ofisa whasala o le Vatikano, tala ina lona na whinangalo popoe o Aleppo na fōua e vaenga au al jihadis i le aso tolus fulo Novema ma ua i whafo ma le vaenga al whainga malo. Silia i le tolus e lau lima sepulu tangata ua mali liu, wa i le afe whaitango tangata o loo anga i solo ma le mātau e whaupopo atu i anu mera i tangata sulufa i mo nisi o no fuanga. O afsanga i atu le atunu maisi o whaalawilawe fōu maisi o tawa. Ai tusa lava i le nei taimi o loo pangatia tangata suria tala ina le whaamoemoe ngā kātina le i le iupili whailunga ina. Ia o mai ai se ea fōu e mana waina e tau lai iai maftia ngā mō se lumanai. I tala whaiu Fawina whaapotonga ma o langa sui o tangata mai ni ngā luenga whaatala lea Sister Luke o lo o soswani atu i isi. O le tamaitai sā ia Luke Boyarski e pele ia te ia le tusiata ma tangata na whea ngai ma le au nanga i le launga ato le tua lona fifianga ia na tāle ni ma mea lofa o lo ia te ia.
e sosoani atua i isi uso a tangata. Sa soifua mai le taulanga o Bel Air i to tono state Ohio i ne United States. O lona a ingana tupua e mai ai e iai matua tausi po grandparents. O uso mawhaia o na matua fatasima o na tausonga. O sona mita mitanga i lona i tu o se tangata no Italia ma lona tupuanga Polani. Sa ia ta ua le amatanga mai o lona tofinga na tau sa ili se tangata e mawhai o so ta i tangata i tausanga ese ma nganu ufilanu wai. O se amanoa matanga o fia mo ia lea na ia sa poina. Tofinga tamaitaisa na wha o Sofia Sister Luke i lona fia wai le tua inga o tamaitaisa o le ngā lofa. I lona lofa masu e iai a o wha awaua na onga. Lana mau, pe a whai e te langona ina se vainga i lo whatu o loo langa mai a te oi. Le naunau ta inga o iai, ia e langona ina matula i a whatino. A wai talanoa le atua i le whatu, ma o se au wala whaingo fie. Wa ato le 5 sanga talu o nga lue le tamaitaisa i whaaputonga le Sister of Charity of Nazareth, nga luenga o fo au nai, whaasoa tu singa i whaatasau lona o langa, sa fia avea i matapo sa. O sana miti na mafa whau iai, ma lana langalongo sue i tina matamamo o mia maise sosoani, o le whaanono fo i whale, o tangata i le eini ainga, ma vaenga o pito mo o mia mo le tausinga whale aso. E nafa ma tu fata singa whai, mo tangata i whaawai po volunteers mo polo keti ese i to tono malo Amerika ma tunu i whafo atu. O tupe whaalafonga la foina whaaputu mai e volunteers le mawai ala to pasese e malanga i isi o no fuanga. I le taritonunga mai a Sister Luke e tutusa o matangata na mafuta iai ma au natu iai. I le whaapia mai o lo tato sa ili le atua ma se vaenga ia ta mau iai le o langa nei. Ia whai le langona fia tato ngalwenga o le totele na ia whiloa ia tu iai o lo maua le oli o i lato o lo o foina atu o lato tangata atua e ngā lulue mole le lenga lau tele o lo tato si o manga. Maria pa iai le tina o Kiriso ta lo sia i matou o sulfa ia atu ia te oi. O tala i o soi whango le Kalesia Katoliko, whaktaitele langon sua Jan Mouse Company Limited, whakmanuia le atua ia Samoa male puleanga, tō whasoifua. O se taulumanga le nao tatou tautai mo le nei po, e momoli atu whamalo ma whaftai pa i o Samoa, e mese puleanga whakipo Samoa pia, i lau moi mo mai le nei fiafi. E me moli atu fo ia whamanuianga o le sulfanga i le tangaluengo se ngatu whaleniko savelio i vai wasi. I le whangaluengo fo i whaftai i tatou paanga maasani, whale askulimi Uncle John, kampania a mau, manu tangaluengo puna o whalena atura ma le sio manga. Manuia le fiafi Samoa, tō whasoi fua. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today.
so bored. It's so hot today. I feel like I feel like some ice cream. Yeah! Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, yum, nom, nom. Uncle Johnny's ice cream. Hi, guys. Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun, fun, fun. It's so yum, yum, yum. Uncle Johnny's ice cream available in all your favorite flavors. Also serving you at Vaitele from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Hanas Limited i sale ufi. O lo whaatawina ai pupepa mo so o se wha moe moe wha le ainga. O lo mātou whaatawina atu fo i tā penanga mo le ngao sia ino keke. Maua fo i tau whungala au ma tā penanga mo maliu e peo polokalame mapine. Mawhai ono mātou lolomi na mitiafu maipu mo so o se wha moe moe e peo whaipoiponga aso whanau maisi. A fio mai nei loa i le Hanas Limited i sale ufi mana o loa wha amali loto. Greetings in Taurifalama, Samoa, and also the Archdiocese of Samoa Pia for your viewing tonight. This is another edition of your Tautai News on Tuesday, 3rd December 2024. Today is the feast day of St. Francis Xavier. Our main headline, a couple in Auckland donated $5,000 to assist Avele College prize giving this year. Catalina Tovia for more on that report. Avele College Old Pupils Association in Auckland, New Zealand donated $5,000 of prize money for the college's prize giving today. According to the association, the $5,000 is for students who will receive the first place,
to third place from year 9 to year 13. 500 tala each for the first place students, 300 tala for the second place students, and 200 tala each for the third places. Abedi College Principal So'ualo Otila So'ualo stated, "This has been a continuous act of support from the ACOPA in Auckland, and it brings great challenge to the students if they could continue the efforts." The association stated this is the 7th year for the Auckland ACOPA, providing money prizes for the students, and hope to continue as to give back to the college, hoping for the students to continue when they leave the school. Selina Tovia for Tautai News. In other news, Sofia Ignacio Amen pleaded guilty to 2 counts of possession of methamphetamine. Catalina Tovia for more on that report. Sofia Ignacio Aman, 23-year-old from Waivaseuta and Lufi appeared in the Supreme Court, pleaded guilty to 2 counts of possession of methamphetamine. Sofia was visiting her husband, currently serving time for possession of meth as well at the Tanamalala prison on the 23rd of November 2024. Prison police did their usual checkup for visitors and found 2 small Ziploc plastic bags containing methamphetamine weighing 0.70 grams. She is also charged of carrying 2 other Ziploc plastic bags containing methamphetamine weighing 0.4 grams inside the Mitsubishi Lancer vehicle at Tanamalala prison on the same day. During her court hearing, Sofia pleaded guilty of the judges. There was also a letter from her parents seeking bail, as she is the only income earner for her family and her 2 children. Supreme Court Judge Justice Fepulea Ayambe-Rasaroma did not accept the bail application, as Sofia did not ever think of her family and children while committing the charges. Sofia remains in custody, and Fepulea adjourned the matter for sentence on 18th of December 2024. Salina Tovia for Tautai News. And that's the end of our Tautai News for this evening. I would like to say thank you to your viewers throughout Samoa and the Archdiocese of Samoa Pia for joining us tonight. Wishing a happy feast day to St. Francis Xavier Parish at Vaivase. Acknowledging our major sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chan Mau Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Good night, Samoa. Tō whāsoifua. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow, today. New and improved Lion Classic mosquito coils, exclusively distributed by Chan Mau Company Limited.